no crani nyame anim sa fe na mahunu sese ma wale edi mu pa fe na mahu sese menya ni paketo wo me de me ho de me ku de ma bono wale na me kire wo se woni me ku ya de sei we mempe na nu ni ntina woni nsa ka wo de 1000 e bribe me ana senka wo nti wan na kasa wo kan a me kope mu nkire mu ntina wo gi me ku aboso a mesi aboso se mempene masade ne me na e chen se mejaye no eno na maame wonte wo ho ase menka ne baabi aso woni me ku twempena sa wo hu ne sama ka ne baabi so woni me ku twempena me se ma che wo so woni me ku twempena maame fro kro mu nso na fa bodua na me kan so amoate ase enso se me kro masante achema gogo ena me gina no enso ho da ye da emane mawutiri mu se suwa nani emre ebi gumi mi kro mu hantu wo de me ba bedi agoro madam manwenti machi na menam so woni mu ameka kiro onte yenga she eni ebisa na pene hunu na wo yiwa dwen sa wo pene hunu so a wo behu wo bodam ka me man 4000 meto mi fie wo ka kire me se wotimi ni me kun ye life e cash out 150 I mean 15,000 20,000 9,000 we ke munye wo cash out wo betu ya tax we use materials ni for free na wo hunti memeti abonten 1 o'clock one solve problem bia ma me na aka kire me say me sende wo kakla na fepe ba bi da aboa nka me wie nka me san refine the maw enu ni ntin na nka me nya o na ni me kuntu aso anti na ni say from that oh yes na nka ni me kun ato aso na kire say ke no no nti kama no atum sa esa ka me Abusia mo akwa abade ba too much na abusia empenifo se insuo beto amfra medican afi asem kese ba eya na franka insisu na so kama yese kopim Oteele fie dia abusia asem kese a ebobo ba no we die franka asisu na ehim se ya papa ne nyina eye Oteele ne yire ya abusia wo kire se oba e friend se Sika Brown e wo TikTok eji ne kunu o Sika Brown me ma fire diem ma fahiem ma fe ntwanto suom ma fa maniem ma fa nitemu ma fa mi kun diem ma fa de abusua de aye memo ante ma wale ya nguni nyinemu bet wo Sika de wunti se ekoba se menwlo ka wa we mienu ehemento ho after nkwala afo a menfa ho because we ye bonsam nti wo hunu se ugu wa wale ya wo ko obi a wale anya mele na ugu no ena wo sesen ye na meme die ena wo de wani abesi ho no waye wadwen so obegu na mame ante empempem antimi ye nyina but wo wunti se wo nkwa na miku beti wo na miku bewe na so ama wo na miku se mame nkasa wanim na wo hu de obetimi adidi matam wo life na ma fro na ma comfort se minua ade sei na ekoso sei na wuntimi ku de ye me ntimani nje ho men problems so won na ye life but aniema bi wo ho a montete so at least me so me your ba na menya me peace of mind wo me fie na o record me na wo wie na wa wo kobom nsam kire me ku na wo frɛ me ku ka kyensam me nsua wale na me ye celebrate de minim se de ye wale na me ku nhwe me yie na me ye wicked ante hwawano ne kasa yie hwawano ne kasa yie na emla ka akwa wo de ka wotana ho wo nti no ma wale egu na me mfa ho do you know why me mo adwaman da 11 years of knowing my husband me mo adwaman me ngo abonten me ni awu me nua me kum sika enti wo sika enti me ma wale egu na yeden abusia nsem ne nyina ehye ase se Oteele yiri ehye se Sika Brown no ene ne kunu edi agro bi agro ne ne nyi ho ene TikTok live na ne kunu be ya oni Sika Brown na wo mo tesufra no pakuse nwumre ene game akese na wo mo bo sirihehe akese na wo mo bo kamya ye se wo mo kwotana live ne kwa na wo mo de ono oba no esi live na wo mo etwetwe no na we na Oteele yiri no ehye se da bi ewiasim kotuma menhwa wo to de nya agopa enti saa agro na ne nyonko ba ne nidi ne de enya ade se ne neje hunto so wo fa akire ene wo fra Sika Brown no ene abusuan won ne kasa ye se menua agro a woni mi kunu edi no enya agopa eno nam so kra ma me ni mi kunu kra ye ntem no ntokwa ba ho ntike be ya mesre se twen ho na so Oteele yire ne e kire se woni oba yi
Ekasa say wie ya pe ena sika brown no efre ne kunu ene wo bo na mane ne nebusua wo be yi kire se dwuma ne kunu didi ne de ese woni ense wo ka kire ma yenko ne no kra ni nyame anim safe na mahunu sese ma wale edi mu pa afe na mahunu sese menya ni paketo wo me de me ho de me kun de ma bono wale na me kire wo se woni me kun ya de se we mempe na nu ni ntina onim se ka wo de 1000 e bribe me ana senka wo nti wan na kasa wo kan a me kope mu nkyire mu nti na wo gi me ku aboso a mesi aboso se me mpene masade ne me na e chen se megyae no eno na ma me wo nti wo ho se me nka ne ba bia so ne me ku twempena se wo hu ne se maka ne ba bi so ne me ku twempena me se ma che wo so ne me ku twempena ma me fro kro mu nso na fa bodua na me kan so amo ate ase enso se me kro masante ache magogo ena me gina no enso ho da ye da emane mawutiri mu se suwa nani emre ebi gumi mi kro mu hantu de me ba bedi agoro madam manwenti machi na menam so wuni mu ame ka kiro onte yanga hwe eni ebisa na pene hunu na wo yi wadwen se wo pene hunu so a wo behu wo bodam ka me man 4000 meto mi fie wo ka kire me se wo timi ni me kun ye life e cash out 150 I mean 15,000, 20,000, 9,000 we ke munye wo cash out wo betu ya tax we use my things ni for free na wo hunti memeti abonten 1 o'clock one solve problem bia ma me na aka kire me say me sende wo kakla na fe pe ba bi da abo anka me wie nka me san refine dem awo enu ni ntin na nka me nya ona ni me kuntu aso anti na ni say from that oh yes ana nka ni me kun ato aso na kire say ke no no nti kama no atum sa esa ka me 250,000 kola tineno na sika brown so eti video ya pe no se a ewia si wo hoi di nse ye eya na se wa ye wadwene so ba media no so be kan sem de ene ya kan ni nyina kan ni wom wo kire se wono otene baabi e wo mu se na danfo no wukunu ono wukunu ne di agro an wo gitum na so onye na adwene se oba be se wo fie wo so otene baabi na wo ba ya wo fa afon na wo frem ena wo su kire na wo kire ne se na ono wukunu no enya ntokwa mfa hin ko se ma wukunu no ko apam abontinto ono oba sika brown ena yi 1000 Ghana and what the mouse said Jennifer could be na fada na senko wo kire so wo adwen bone we na adwen so ba baji ukuna ka friend na ye ne sa complain de chen enya ade senko bi sa sika 1000 Ghana ndi amabusua wo de me yenko tie sika bra no so ne mu aya wo de ama Oteele yire na afi bi se asem no bebia eboboba no ano hye pa wonim se ade yi enye no na wo de aye dai wo de aba social media no maka wasem ba he oni ni kunu have issue we no minimo. But this week, and I'm in the issue ne shasi. Na ma mencha se na issue ne shasi. It may be meaning you kunu bo match. And obe comment to anu kunu comment section say. Obi say meaning ni kunu no we look good together. Me wa ni kunu no kwa me friend bro. No no kwa nim say me kunu no me ni kunu me ne chat no. Is bro let's go try say yonko bo match. Oya away. It's an Obeka say Obi see a looking good together no ba me comment section. Me cry the man fan yansem. It's maybe me ni kunu bo match. Match aye bono. Ena oba ne kan say den o catch ni kunu bag do ti won say no ye no pesa me ni kunu ba bo match. Me ti ase na ni kunu cracker say o. Me nua me call break for 30 minutes me ba back and am see you. Funny enough me ni kunu bo match. It's a fair because in Crawford gift here. And how I may gift is there a banner or no so a gift a fair. So ain't no this week na and I could do by life and I'm in a bomb match. You couldn't see me crummy me I be and I'm in a bomb match. And I'll make a statement so or no crowd or bayade. And I'm say, hey bro, what be do a cry? And now your day, oh marry me. As some make I Bonnie won't say because a fair. Say obi a wo ne bo match na why dey wa ba akra no wa hia no me I don't even have any idea about whatever thing or ordering when it team, but I understand because I've been in a position before. So as a married it's first thing first or me catch any kunu no sa no eno kwa me ka ho ye krom kasem
Oh, now obe commenti wo me comment section and because of who me kunu nya time me it's a man be our gift me MVP and then the okwa man di amu kwa keka ansem se me guna warrior o kan se bebre it will be no ba me comment section no betro se me wie me life me fa me number ma no eti ni kunu kra de ase me ne ese se na oba na ye no eti no me ne Oteele jai match ne bo na me kan so bro me dem ko po bi fu Friday ene na abo ena me ni pan boys ha na edura anadwo be 1 something wo Ghana time enti era anadwo be something wo Ghana time na me de me end life na me so me koda so number bi fra me anadwo and I'm say why ni me so me this is the very first time in my life one something number be a frame and I'm me pick here no say no Oteele's wife and I'm say oh sister net send or say and na osu asem way ade a me ye minim say Oteele on pe or you be like or pair that kind of things no but ne yere ni ye nte wo se me claim ho because nipa din say e ya de kitu bi and our friend say oni ni kunu because of me hotel am abedem Accra oni ni kunu no I have issue ba ni kunu na aka ni tiesi abonten and o kasa bebre na me say oh and na me so a asem we ato me nua enti they sorry and I'm so if I now baby or boy na e different far from baby I met no oso ati omo abrekuma and I'm so me nua me to car sorry and I say me nua me to car be fa wa na no inti 1,000 Ghana ne fire den farenti guest house and a hotel ni bi wo ho no na ade chia asema me ka kire no ade chia kopa ukunu cho because in commodity enu no o ka kire me say ni kunu ekoye program wa South Africa lo ni kunu ene free Kumasi ebeye program wa Accra ntim ade chia chese okoja ni kunu kwan ewo airport na oko insen bebra o ka kire me ba menya sade ewo mu America no ne say o ka sa chem na msi o wo de ugina current ade chia kopa ukunu cho na adwenkro na modi free Kumasi bae no ma for fele na ndi okwa ukunu o wa kwentum ene ne nya ntokwa na okwa ba no ayede wouldn't know what issue and I don't have an issue. So no onam no say me I've been married before na my say my warrior. Yes, I've been married before. I have sense and I know how ladies behave in marriages. What she's accusing me of no but this is just part 1 of the issue. I will bring part 2. I will bring part 2. Now the whole thing I for drama when you by funny enough now or catch one of my gifters no or the matem or can say me say me na worry anyway no it's me here and papa no and or catch my gift and say hena one day one be cash and chem no ne me aka say we ba man catch me say oba ni say ni enti be ya game now ni kunu bono o say ni kunu nya time ma no e wo fie na ni kunu no bo game ni wi no abeda enti twetwa won e ma den oni e ma so Oteele wife, we a part 1 of the video. Part 2 of the video no, ne wo ye endra no. Me ebusia for me nim say me I don't really do this but say na lady ni here na I have to come and explain myself and I don't even know how the videos are. Yeah. So please forgive me for that. Yeah. It's no in na there e kofa issue we di na ba ye ne say. I think say o ka say me after say me man is can we ye no. Me makwa ko kache o koya okoto ade okrom no demand sika o ni kunu no ho no ena ni kunu ne ye den e ka say ma send ni sika before den kra no meseni ni sika meseni ni sika no no odin ka abo me keys sa keys ne de me de be part 3 o se part 2 of videos na me de screenshots aba ade we me nim so Oteele e be destroy me den wadan fofa but me okay because it didn't say I did it to baby. What you say, me the screenshots, baby, because man no Oteele craft frame me, will phone so, and or record me now, just to prove say, me no she ni and them no they say ne wife, I feel.
Then the woman was like, why you titi time? No obi Emma Wuska. Na later or catch a ukuna because the last time no your husband called me say yanko match. And or me reference about issue now on any have a hotel no that time no. And I'll make you reference say we are jealous and all that. And you know it's not fine. I'm kind so say na me no wakasa na. Say na man sort out ne I don't think say ubeye that kind of way na bibie nie kra na makacha o say we celebrate here into eya onya den onya aboche because the kind of toxic things that mommy we catch me that day ne he could do before for nsema wo the person would just destroy the man's reputation and everything. What you say it's me cry. Guys, sorry, I think there's the last video. It means this is why I don't even, I'm not a blogger. I don't even know how this thing is done and all that. So forgive me about that. Intino, me one and draw friend me say Anna. You could not friend say I'm my saying it's gonna make catch and say me can't reach out no who was saying be a could be so. Oh no, I sent a message. Who powers over my husband and then okay you can send me hey no crap man no dear. I don't know dear, but or recorded me in a conversation Edison and wife. I don't have issues with that because he's trying to clear himself to his wife. And the audio, there is nothing wrong inside. Into noba be evidence be also the baby. You think your husband is and you think officer me husband. Don't worry, part 3 of the video I'll come and show my full body. Then you know who I am. What you say? Me me hustle ye. What am I using a man with 4 kids for? Are you okay? A family man obikunu. Are you okay? Okay, come send me why. Na social media didn't say ya the kitwebi. And tisa, what I would admit for you, maybe you won't like it. Me sama me post to hano. Ebi ana wo kra wo mpe. Ati ase. Enti jai. Entabusia sika brown so nsam no na yakwa kutia bana we Ghana for kyerɛ sɛ ewiase uni obi ya de no wo so mpa atwe ho eye wono na ne kuna na wakɔ na woni ne di agoro no wo sɛ agoro a woni mi kunu de no mempe enti twe ho sɛ san kyerɛ na wo ba be kyerɛ mu media no so sɛ na ma ne 1000 Ghana ne fine kusi wonim sɛ ɔyɛ ɔba warefo wonim sɛ be ma no so yɛ ɔba be ma wo yere enti wo ba no kyerɛ wo sɛ twe ho a ɛwɔ sɛ wo twe ho Ghana for so kyerɛ sɛ Oteele yere no nsɛm eba ye nyina wo fa mu na ebusuafo do wo fa mu nyina wo ye di ntina ho se de ntina we de why adwen sɛ ne sika brown ne so ba baji ukuna wo be yi wo kawa de egu Ghana for kyerɛ sɛ wo hwɛ na wo sa to bi so se ni fɛ ni wo so beto bobo na ne nansi bi so bia na wo na sa to bi so ntina wo kyerɛ sɛ sika ne na adwen sɛ ba de be yi wo kawa no de egu ho na wada ne aware ne de ama no we ɛyɛ nsɛm ya Ghana for kyerɛ wo ma adwen na sɛ wo mo ka fa ho a me de bia beso ma meso sɛ wo nso Ubeja wajo nche wo comment section ho de ma na fee. When me subscribe button no so too much GH all the social media handles so ko wa too much GH. O subscribe wo ho na like ya share na foforo nso enye bia hwe me din e de dark gold.